Tayon irugi dati problem of the day ni Milton nga saan nan inlanad ti address na nga pinauluan na iti April Fools. Sagudayan nga ro ti surat ni Pagayam a Milton. Dear Cassie, sagbay man di amin kablawang kay man iti naragsak nga aldawyo di tanemar si studio nang ro na keng kang atimon dito nga programa nga magustuak lao na yung ating dinggen gabuta malaksid nga makapakatawa maka-inspire pa ken makaited adal dagiti na dumaduma nga pakasaritaan ngayon kay basbasa ken ikikan biag. Agpadpada kami met nga nakaturpos iti kolehyo ti asawak nga ni Cherry. Ngem si siyak laeng ti agtab trabaho wenno mangup opisina kasinyong tasipod di nagasawa kami. Nagtali na Eden iti balay ket may isa lang nga niawag na dayjain. Housewife ti asawak. At ipambar na idi kayat na nga adalaeng mo nagtali na edlang iti balay, tapno no lalisto kami nga makabuo. Alakipit pinagustuha. Kasi na po Diyos, nadaan kami adagos iti bunga ti ayan-ayat mi, iti asawa. Ngayon may dadan anak mi kasi nyong idi nagpas ngayon ti asawak, kasla saan mo't nga isot nagaw awir ta, inayaban mi di ni nanang, ken nangala kami pa'y iti yaya. Ijay nga naduktalak ti ugali ken galad ti asawak. Ngano kasta nga adan ti buybuyaen na iti cellphone naman wenno iti TV. Ay na narigaten mga maisturbo. Hindi to nga naduktalak bayat iti panagden nami ken bayat ti kaadan iti anak mi. Nga nakaasawa ak iti sadot ken naadik iti Korean novela. Kunak pegen ko ana. Tapno laeng mailiklik ko isuna iti kasi nga kinaadik na iti teleserye wenno Korean novela. Anya nga tabaket no ing kamat agtrabaho. Ha? Kat api nga pagtrabaho na kat adag mo dito'y balay nga agaw awir iti anak ta. Kasano nga agaw awir ka? At adamot nga ni nanang kanda ti yaya ti agaw awir. Ni nanang, isupay ti aglablaban kadigiti muring ta. Nakababayin unay king kwanan. Kat iso naman tinagpresenta. Ken may isa. Amumat nga saan ko amu taglaba. Ever since, uri dagbasbasa ak. Kanayon ak nagpalpalondry. Oh, amum data. Tasipo di college ta, da relasyon tan. Nakita lang kad idin nga naglaba. Di kamot kanayon nga makikita. When lang among ngagpalpalondry ak idi. Ken may isa, maperdi ti kukuk Kadape nga mimad nga adan anak mo, kasta balat ka ati dugti kukum. Kanayon ka pa nga naka-cutex, naka-pedicure, naka-manicure. Ket kayat ko nga rod. Tadyak kayat nga aglang lang nga ak nga losyang. Nga uri no, adaan anak ko akit. Agpapintasak mo't Apay, di ka di proud nga ibagada nga napintas ken sexy latta ti asawam uri no adan anak na. Proud ak mo't Ang imadada nga proud hak, no ti pakaidayawam, ket deta kinagagat mo. Ket apay ket napintas ba ti sahod mo? Napintas ba ti sapol mo? Unang saan nga itiag na nayon? Ket kabailan ta. Kabailak nga ipaay ti amin nga kasapulan nyo. Nangro na gad ni. Dumakkel ti anak ta, dumakkel mo ti gastos na. Ay na. Kayam daytan. Unay ka matan. Alay ka mo, nagluto ti kanenda. Sikan adda ka matan. Unang gabgabog ti opisina. Nabannugak. Takalag tugtugaw mat. Anya ko mati pakabannog kami ti opisina. Sa bali lang mo dyan pannog ko May stress ak mat. Ureg tutugawak lang ibagbagam. Mabannog mo, ti bagay, gaputa, adu mo ti trabaho. Ay na, Diyos ko, aya. Ikakit din.
kapapa manicure ko di kalman. Sanak paglutuan. Unay mo din. Inanano saklat ti asawa kasin yung tagpay sumat kabailakmat nga ited dagiti kasapulan da ita. Angin kasano nga roden no dumakkel to ti gastos bayad nga tumakdakkel met ni Miko nga anak mi. Ket kasano nga roden no saan to nakabailan ni nanang ti umay tumulong kada kami agtrabaho iti trabaho't balay kastameten ang ti panagawir iti anak mi. Kasano nga roden no mariknak ton ti rigat naket mapilitan nakton nga mangikat wenno mang paawid ti yaya ti anak mi. Anya nga tati kapintasan kasayatan nga ramidik nanang. Naket, rinuam mo mat ati asawa misong siguro nga kasta. Kan may sa, idi nagkidaw king ka nga mangala kayo iti yaya, pinatgammat adagaws. Nga di mo pa'y inikkan iti gundaway na nga agawir iti ay bukod na nga anak. Iso nga kasta nga nasanay nga maaramid niti kayat na baraw. Ito nga rin tibidot ko nanang. Kumakit sa anak pa lang nga manugot iti. Tabi na ibeak kumapela nga padasin na mo tirigat ti agaw awir. Tasaangkat nga adda nga da kayo kiniyaya na. Ti mga awir iti anak mi. Alakit siyak pakaragsakak baraw no maaywanak ti apukaw. Angam saan nga iti agnanayon kat napigsa ti bagay. Nga rod nanang, makitak mat no agalin nyo ti sakit ti sikat yo. At gaputa, da kayo pa'y ti aglaba ka dagiti muring mi. Mala, anusak baraw. Hasta mamay. Dati gayam dati, gatang yo ti abasto yo di balay nanang. Saanan nga alalayan nyo latan nanang. Idulin nyo pa ilaing tano, danto ti pagkasapulan nyo, di adakautin nyo. Agyaman nakbarok Kumusta mo ti trabaho? Iso ananang. Narigat mamat ti ma-promote. Iso nga numano ti sweldo. Iso lata nga iso. Diyak lamo no kabailak to pa'y ti serbisyo ti yaya. Diyak kamo no kabailak to pa'y nga sweldoan ni yaya. Ket no di mo kabailan na saan mo nga ipilit barok. Total, adamot ti asawam. No siguro awan ti yaya nga mga wir iti anak nyo. Mapilitan mo't siguro ni Cherry nga mga wir iti anak yaw. Naamiris ko nga ada punto ni nanang kasinyong ket inuray ko laeng inted ko tinaudi nga sweldo ti yaya ni Miko ket imbaga kenkwanan nga maudi nga aldaw na. Maluksaw ididamo kasinyong tinulungak man lang nakasapol iti baro nga pagtrabahuan na. Kasta unay ti Riri ni Cherry idita awanen ti yaya nga mga awir iti anak mi kasin. Anusam ko na ka? Kasano nga rod no jak nga anusan? Kitapi nga nga di maanusan. Bukod mo nga anak di maanusan nga awirin? Diyak nga rod na ruwam. Dahil takatirigat na. Iruwam mo nga min ti bagim Ay na, saan nga iti agnanayon kat kabailak ti mang pasweldo iti yaya ni Miko. Iso nga sorsorwam mat. Ti mga awir iti anak ta. Da kayo mat nanang. Ahiwan barak. Napaturog ko ni Miko. Anya? Ken nakaluto ako iti pangrabian niya. Apay nga da kayo ti. Napanan ti Cherry. Rimwar gamin itay ket tinawagan nak. Adda kano nasisita nga ipagnanak ket. Anya? Ket sa anak ba't nga makatanggi anak ko at siyempre ket awan mat ti mangkita iti apo ko. Alagam nga ibati na nga may sa dito. Unay mo't daytan. Sa dinungar ti ayan ni Cherry.
Kaadda jay kwartuyo Mangmangeg ko mat. Itay nga madamat ti dingeg madamat buybuya naman ang dati buybuyain na nukwa nga. Jak amo ta. Kasano na nga ta nga mauawatan day jay. Anya nga buybuyain nanang? Basta kasla Chinese samot day jay. Dati Korean. Korean, unsa. Basta. Adamot dito'y salas itay, madamat ti lutok. Sige nanang. Ingka ka din nanang. Uwan ko ma. Uray ka laang baraw. Alang nga ron. Umega nga ron din nanang. Tayo tulod ka, ije balay. Saanan barok nalawag mo't pa'y laang. Sigurado kayo. Wan, ay na. Kung kayat ko pa, tapno exercise ko pa, may magmag na nga agawin. Asidig maladya balay. Unay kamutin. Oy. Dita ka di man na ito, mubray mo. Agsarita taman, Cherry. Cherry. Guri ka man. Api nga itatay ka pala, agsasaw. Di nang ibang pangag. Madama ti buyak, makitkitam sa amin kada buyak. Isarding mo man pela deta. Saan nga mabalin agit kapintasan ti eksena? Unya. Agsalita naman pelang. Hindi ba man, saan nung agawin ti cellphone? Hindi ba pala deta, agsalita ta? Api angat pagsalitaan ta. Inayabam gaam ni nanang. Kituwa na. Taadang arod nasisita nga napanak. Napanam aya. Anya dayta nasisita nga napanam. Nasisita nga napanan. Kasta unay ti unat ti buok mo. Napangkangata nagpaparlor Kituwin. Nasisita mo't kiti pa nagpaparlor ko. Namayagan nga saan ko nga pinatreatment dati buok ko. Unay kamot din. Di mo man la inuray nga ag-day off Tasyak lang ako man tinagibatsyam ti ubing. Saan ka ganinanang nga? Bagbagitanin. Pinaglutumpay. Kumagat si gamot yung tinagluto Ay na! Nagato nga reklamom. Ada nga bibuya. Ada ilip-lipas ko nga telenovela. Deta kat Korean novela man ti asikaswe mon. Sipud idi. Agam amuta. Kanayon nga deta ti buybuyaam. Napakapuy-puyatam. Iso nga rin nga nakabababat grades mo di college ta. Ay nang anya ti mabaling ko no. Iso nga ti hilig ko. Amuem ko mamad di ti priorities mo, Cherry. Addan anak ta. Agdin nata nakasagasawa. Binukel ta ti pamilya ta. Tapno pag tinulungan ta. Saan kat nga siya amin? Saan kat nga iyasam amin di sabali nga tao? Anya? Nakadado ka reklamom. Tayin tuloy na kit di tinagbuya. Inakmal maturog jerwarin. Kalata Eket ko pa'y. Tapno awan istorbo ti panagbuyak iti Korean novela. Naglabas ti panawen ka sinyong kasla naumaak pa yen nga mang bagbaga ti asawak. Kasla nawananak pa yen iti namnamang agbaliw pa isuna. Panpanunutek lang amin ni Miko. No bilang laeng ta, madadael amin pinsan ti relasyon mi ti asawak. Kasla nakakaasim at isuna nga dumakkel nga at daan iti makon ko na nga broken family. Nga mapaidaman isuna iti buo nga pamilya. Impa may saklat na nga rod ti panagtrabahok tapno maipaay ko ti amin-amin nga kasapulan ti pamilyak ng runay ti anak ko. Kastamoten ni nanang impa may sana moten tinangawawir iti anak mi nga kaslad adan nga isu ti panakaina ni Miko. Paring Milton. Damag ko kat... Ano pare? Damag ko kat...
Kasla balasang pailaing ti asawam. Ha? Wala talaga kanain ko makita nga mapanagpaparlor. Numanin makita ti asawak. May samot di diyang asawak. Kanayon da nga agra na di parlor. Angim nakaseksi ka numot ni Maring Cherry. Huwag nga paiso Tao mo ti bubrana. Talagbibuya Korean novela. Kinagpapapintas at paspasiksi. Di na pa mo agluto ti kanin mi. Sana bale, tanagagat ka mo, kinaanos ka, paring Milton. Huwag nga rod, paring Homer. Ayun gayam. Intay gayam makiminatay. Ha? Ni Maring Brenda. Ayun gayam man niya. Makalawas gayam man nga nakaimansayag, di asawa na. Wun. Balo ni Maring Brenda itan. Anya ti kahit mo asawan, paring Homer. Ni, saan ka di nga idiwilaing college tayo kat agkrasking kan ni Maring Brenda? Anya? Angin kinakayat mo ba di Cherry? Kitam ni Maring Brenda. Nagagat, nagtrabaho. Iso na laing ta nakatumpong iti asawa nga bartikero. Iso nga nasapa nga na biyuda. Kasanumot ngamin, kas taon ay bartek ti asawa na nga nagmaneho iti motor. Kat na disgrasya. Sinayang na laeng ni Maring Brenda. Kaya't nagit din iti arak. Napindas ngagpaiso ni Maring Brenda. Angim man niya. Uri nga ta sexy ni Maring Cherry. Agyanak to latakil Maring Brenda. Tauri no sexy, no sadot, awan di serbina. Si kamot, agpagpada talang kasadot ti asawa na paring Homer. Isupay Iso nga, nula ko mamabalin kat armik ni Maring Brenda. Angim, matimot mabalinin at nagkasar kami mo. Kini kumarem, paring Milton. Ay. Kinguray gayam siya. Kasar kayo mo't gayam kin Maring Cherry. Uwing nga ron. Kin at least, da kayo, da nanakyaw. Da kami kini kumadre, mamumpay. Ay. Sang kasipot mo mutan ni Maring Brenda? Ha? Nagagat nga talaga. Nakamansayag ti asawa na. Ngim adda dito nga agtabtrabaho. Uwin at siyempre dakil tigura na kaday ti asawa na. Damag ko kataranggasan na kalupay ni Maring Brenda. Kung saan ka nung di mismo nga balay dat nakaimansayagan na. Adda di family house ti asawa na. Uy, kitayang matlatan ni Maring Brenda. Paring Milton. Ha? Si Kabit. Pudnuti ko na ni paring Homer kasinyong nga adda kasla adda history mi kini Brenda nga kaopisinak ta schoolmate mi isuna idi agbasbasa kami ti kolehiyo adda limed nga panagkursunada na kanya angem agayan ayat kami meten kini Cherry idi aglunek nga adda dagiti gundaway nga panpanunutek nga may met kumano kaskin ni Maring Brenda tinasawak malaksid nga napintas nagagat na ano sa responsable angim kaslagpada kami itigasat kunak taysuna nakatumpong iti mamartek irresponsable ken naranggas nga asawa idinto nga siya ket nakatumpong akmet iti napintas nga agpaisong ng sadot met irresponsable ken awan na pulos ti panang dunguna kanyak uri ti anak mi adda dagiti gundaway kasinyong nga kasla makonsensya tatunggal makitak ni Maring Brenda bayat iti panaglabas ti aldaw nga amukon nga may sa isuna na balo ket ar-ara paapek nga isuna lakuman tinasawak ngem numanen igawid ko ti riknak
igawid ko tiriknak, taamok nga di tiriknak kat sa balin ti pagturungan na. Kasla may ibaw-bawingin kini Maring Brenda, tapan panunutek ni Miko nga anak mi. Angem, kasla sa balin mo ti mapaspasamak. No kasano ti panangliklik ko nga maibawing tiriknak kini Maring Brenda, isumet di Maring Brenda ti umas asideg. Ay, Milton. Brenda, awan ngamin kadwa ka nga mapanagmerienda. Kadwa enak man. Ha? Alan awan nga tamat tin ti ririm. Ha? Anya tikit mo sawen. Kit idi kwa kat. No awisin ka, di mo kayat. Tagpadpada ta nga, naasawaanin. Ken siguro, mabuting ka kaday di asawak nga, nga tirong ken loko-loko nga mamartek. Angem, balo ak itan. Tandaan na, Brenda, balo kang agpaiso. Angem, si asawa ak pailaan. Kasla maladyak madamdamag. Ha? Diyan niya. Nga kasla madi kayo kinibakit mo. Ha? Nga ibagbagada pa digiti dadto mga kaopisinaan tayo. Nga sobra kano ti panangan under na ken ka. Nga isuna agpapapintas ken aggangganas la iti biyag na. Idinto nga si ka. Agpapakarigat ka ang trabaho dito yung opisina ken si kanto pet trabaho di balayo. Nakadamdamagan mo dayta. Ay na. Siyempre, adulat tamad digiti rapas tingiwat na ang agistorya dito opisina. Nang runa dito ayan tayo. Unay mo digit nga maritesen. Pudno ka di? Ha? Tiyan niya. Nga saan kayo nga okay kini Cherry? Tila madamdamag mo. Alan hintag meriendan dito mo, nakaki-KJ ka nga talaga. Sige, pagustuhan ka malaingin, Brenda. Agpakpaki putakla idikasin yung maragsakanak. Tani mismo Brendan, ti masidig nga nangawis kanyak, ngayon kami agmerienda. Ket dito'y nga, nakaragragsakak, no da kami ti agkadwa, da kami ti agsarsarita, ket kasla, makulkulaapan ti panunot ko. Kasla kayat kumuten nga ibawing tirikdak kenkwana. Taawanin tinamnamak pa'y kini Cherry nga agbaliw. Angin, pinanunot ko manen ni Miko. Pinanunot ko manen ti anak mi kini Cherry kasinyong tadyak nga kayat nga dumakyal iso na nga awan iti buo nga pamilyana. Angem kaskas di matlata ti asawak nga awan ti pagbaliwan na kasin. Unak, siguro. Gabo siguro ta nakurang ti spark ti relasyon mi. Bimaaw siguro ti riknami ti tunggal maysa gapu taawan iti mapaspasamak kada kami. Takasanumat. May stress ak ti trabaho, may stress ak to nga sumangpet. Anyang artiganas ko nga makinaig keng kuana. Ket uri met isuna, kasla awan laking kuana, uri no saan kami nga agsipsiping, uri no awanin ti mapaspasamak kada kami. Tad adamot nga kayat na pa iti agbuya iti Korean novela. Ngay minikak pa iti maudi agundawa iti relasyon mi kini Cherry kasinyong impagpagarup ko kini Miko nga anak mi. Nga uri no adda ni Brenda nga amok nga adamot rikna na kanyak. Kati di may sa nga rabi nga nagawidak. Cherry. Cherry. Apay. Apay. Inarakop kamit laeng. Ay na, isturbo ka, madamati, buyak iti. Guri ka, saan nakisturben?
Daytan. Ag, eh, ala, nagsapat da. Anya, dayta buyang, dayta manan. Daytan sa man la buyang, mo, di man la malmas daytan. Kasano nga malpas kat 16 episodes amin dayto eh. Ha? Mabalin ka din nga, sarding mo pala dayta. Ada ko ma nasisita nga. Ibagaking ka. Anya, ito no, bigat latahan. Apo, Diyos ko, ay, iranranamat nga, kapintasan, ti eksena kat. May gamot din. Ala na, di ka di mailiw. Walang mati reaction mo. Ay na, makilkiligan ka talaga. Makilig ka. Gaputa ag-agkang ka. Ag-agkak titingid mo. Agtalaka man si Camilton. Ay na, istorbo ka nga talaga. Ha? Ti amok no makilkilig ka. Makilkiliga ka kadigiti bita dahil ti Korea novela nga bubuyaak. Saan nga si ka? Saan nga gapuking ka? Anya? Mabaling ka din isarding mo pala day, tata. Pagustuhan ta kumamot ti bagi ken Reknata. Mailiwak launay king kan. Ay na. Talaga ka di nga, di mo ipangpangag dahil di bagbagak yan, araramay daking ka. Madamdamaman day ta. Ilipas ko pa'y day to eh. Kaano pa nga malpas day ta? Dua lang nga episode sen. Ha? Mano minutos ay ati may sa episode? Nakurang lang may sa oras. Anya? Parbangon to numalpas day ta na. No makauray ka, akit aguray ka. Ang sa anak ni istorbo nita, kapintasan nan. Unay kamot din. Apa mo? Maturog ak lang yan. Nawan ti ganas kon. Agyaman ak mare. Tapi nadgam dikid daw ko. Api ngamin ayangan nagbartik ka, Milton. Dalang basita problema, Brenda. Ala, sapay kita rabiin. Pasensya ka no, naistorbo ka dito dagos mo. Kadalangan mo't nga baybayang ka. Dito ka silid yun dahi ti asawam? Ay saan? Nabiit pa nga agab-abang ak dito dagos ko. Ken may sa. Diya kayatin tagsubli ti sigod nga pagab-abangan mi dahi ti asawak. Tadya kayat nga lagi pen, dagiti nalilidem nga naglabas ko. Iti sidong dahi di nga naranggas nga asawak. Napintas dati mi pagab-abangam. Naulimek. Ken nalamis. Wen ata naka-aircon. Angim kasla pudutin lata ti bagi. Wen ata nakainom ka. Aguyos akman, Brenda. Aguyos ka lata Okay laking ka? Kapisi ka. Di ka di barain, di ka di pudutin. Nalamiis mo't. Gaputan na kay aircon nga ron. Ken sa anak mo't nga nakainom makasking ka. Angim kahit ko nga, ikatim tabadom. Anya? Kahit ko akas kanyat. Aguyos ka na Milton? Brenda, saan ko nga ipatpatig ni Cherry nga asawag? Nabartik kalaan.
Saan mo nga mo tibagbagam? Aman, amok tibagbagak, nalimpyo pala ti panunot ko. Kat apeng nga nga, imay ka dito'y dagos ko. Adang rod problema. Kan kayat ka nga makita kan makasarita, Brenda. Bartik ko na di mo abot pagawidam. Siyempre, hindi lang na minsan nga aldaw nga, nagpaitulnog aking ka dito'y dagos ko. Di ka mamati nga, kayat ka nga makita kan makasarita. Ape ko mga kayat ka makita kan makasarita. Di ka kumagawid, tayong kakasarita ti asawam. Yung kakitan ti asawam, nga sexy. Sexy. Sadot ko naman. Awan serserbi ng asawa. Ay na. Kat si kanto ba't ti akin basol ta isumat ti tinutupam. Isumat ti kinayat mo. Mistake ko nga rin dahil ha. Nasapak lang ko mga naamuan nga. Karas naggaya may di college tayo kat siga ko man tinaran ko. Kunamla dayta Talaga kid di nga na-inlove ka kini Cherry idi college tayo. Te syempre, napinta, sexy. Ado din iti agar-arem nga lalaki. Nalilaw na klaeng di kinapintas kin kinaseksy na. Kumakit kasking ka na napintas, na sexy, kin nagagat responsable pa Sana kaskin ni Cherry. Ay na, padpadakkil mla tila payag ko. Nagpaisungat. Sigala ko man din asawak. Ano di kasta? Saan mo ko man nga napadpadasan? Tinaranggasan. Di jalaang mo ta. Di jalaang mo ti dakkel na. Regrets ko. Di ti dakkel nga bidot ko. Gaputa gwapo. Dahil di asawak. Kinayat ko. Pada tamamut gayam. Tagayam kat mamartag, sadot, irresponsable. Sa agtong pa. Nukas tang agpungtot. Kasla, dati ibagbagana na kita. Ibagbagam. Anya? Adda kasla, adda ka kaipapanan ng sabali. Anya tikit mo sawan? Nga kasla. Data nga talaga ti agkagasat, Brenda. Ha? Uy, anya tiraramito. Api nga isa sinig mo tirupa, may tirupa. Ipatpatig ka, Brenda. Milton. Kasanungar ni Cherry. Panawak ni Cherry palaging ka. Kasanungar ti anak yu. Isurot ko. Ikuyog ko ni Miko. Kayat nga ta ni Cherry. Kayat na. Sigurado ka. Awan to nga tati agbalin nga problema. Awan. Amamok launay ni Cherry. Di tapay nalpas kasta una ti panang paragsak mo kanyak, Brenda. Di mo laam mo mati kinaragsak ko. Tainig kanak itinamnamak, Milton. Tinamnamak agragsakak tumanin. No kasta, data nga talaga ti agkagasat. Data nga talaga ti agkagasat, Brenda. Iso nga palubusan ta ti bagi kenrik nata.
Parag sa akin tati may sakin maysa. Milton. Milton. Brenda. Awan babawi tayo yan. Ikariking ka. Nga saan kan tulukwen? Saan kan tungaranggasan? Ayating kay tignan na yun. Ikarikmet king Kamilton. Nga agbalinak to nga nasayaat na dungo. Nga asawa. Ken responsable nga ina. Dagiti agbalin nga anak ta. Nagkarayaman ti bara ti bagim. Mariknak ti bara ti bagim. Nagkarayam iti kaungkak, Milton. Kit mariknakon ngagmaymay sa dagiti bagita, Brenda. Ket intan nagbiyahe. Nga mapansa di langit. Banag nga napayagan nga tsak napadasan. Kastamit kanyak. Milton. Brenda. Brenda. Si kala ko man, tinasawag hindi. Aglalaok ti marikriknak idita na usawan na kun kasinyong ket makitak ti silalamo abagi ni Brenda iti abay ko. Makonsensyaak nga maragsakan. Maragsakan gaputa. Idi manlaengen nga napadasak ken nariknak tinagpaido mga ragsak. Makonsensya gaputa. Amok nga basol tinaramid ko, ta si aasawa ak pailaeng no pay balon tinakanaig ko. Nga maklonek kasinyong kastanto madla ti papanan na kunak. Tawanan tinamnamak nga agbaliw pa ti asawa ken nagsubli pa ti dati nga langen-langen mi. Kumbaga ket nakaplanon. Nakaikadde nga kon nga saan nga ni Cherry. Ti agbalin nga katakunay-nay ko itong palbiag ko. Angem kasano nga takunak. Kasanok nga ta nga ibaga ni Cherry nga waswasen min ti relasyon mi. Anya nga ta ti agbalin nga reaksyon na. Makapungtot nga ta. Amangan no saan ta. Kaslaawan mo tinti, panagayat na kanya. Cherry. Nasisita nga pagsaritaan ta. Dayta ka manin, mangistorbo ka manin. Makita nga, agbibuya akit ti Koryo Nobela. Dayta malaw bubramon. Hindi pa man pala dayta. Saan na mabalin Ibaga mo na tanuan nga kahit mo ibaga. Luday tadi kayat mo. Makiwin na suwasak yung kan. Taapay. Awanin ti mariknak na ayat keng ka. Apeng amin Apeng amin nga. Anya? Kunak. Saan kan nga napatig kanya? Iso nga gibusen tan ti relasyon ta. Agsinatan. Niya? Awan malat reaction mo, ha? Anya ti magbagamay, gari ka, ha? Kung naman nga ibagak latan, tigi kahit kung nga ibagakin ka, bayat nagbibuya ka. Sagad tita. Di nakikaskaso. Anya ti magbagam? O, in postcon.
kunak, kaya't kung di makisinaking ka. Taawanin ti mariknak pa nga, panagayat king ka. Kinuremat si ka. Mariknak mat nga awanin ti panagayat mo kanya. Takas laawan patig ti pamilyam king ka. Ha? Aping ang pagkisina ka kanya. Damagim nga talaga, ano apay? Kit siyempre gagangay nga damagim. Takas tamat ti mabibuyak no ka. Ha? Mabibuyak? Damagik king ka, no? Anya ti rason no aping nga makisina ka kanya. Saan ako nga naragsak? Kasanong ti anak ta? Oh. Suportarak. Ha? Saan na? Anya? Alaim suna anya? No kasta? Samo kayat nga agbati king kanimiko? Saan Alaim suna? Ha? Talaga nga saan nga napatigking kanimiko? Dili ibagbagam. Kahit no makayat mo makisina, alaim ni Miko. Ta isuping awirek. Oh, ipaawir mo kininanang mo. Ngayong kagtrabaho. Kahit sika. Kahit basta itid mo, di ka sa pulak. Ha? Anya? Itid mo, di ka sa pulak. Kahit no itid ko ti ka sa pulam. Alaim mo ti anak ta. Aywanam. Diyak kayat. Kasanong orpit pa nagbibuyak iti Korean novela? Rumbeng na laing nga itad mo, di ka sa pulak, taagasawa ta. Si kakasar ta. Sige. No day tati kayat mo. Alaik nga rod ni Miko. Tay paawir ko kininanan. Kititid ko di ka sa pulam. Kasta. Masapol kat nalawag ti saritaan. Damagik mangking ka, Cherry? Adda ka di lalakim? Ha? Awan lang nga. Apelord nga. Nakalalis to laking ka ti panagsinata. Diyan ka mo. Naim importante pa iti panagbibuya mo ti Korean novela. Diyak ka mo kunak. Kan may isa. Sa anak mo't pa talaga nga nakasagana nga agbalin nga asawa. Nang runa agbalin nga ina. Oh. Nasaya at nukas na. Nalawlawag anak. Nukas na. Saan ko apakabasulan? Di pa nagsinata. Saan di saan? Ala ka rin din. Ituloy kon ti uburaek. Ituloy kon ti buybuyaek. Ay, hindi taytan. Wala. Api gaya mga pumanaw ta dito'y balay, Papa. Inta nagnay di jay handalulam. Kasi nangarod ni Mama. Matmaturog matpay. Di ta ka di urayan ni Mama. Ay na. Saanen. Aldaw ton nga bumangon ni Mama. Sigurado nga napuyatan manen. Tanangirugi manen ti sabali nga. Korean novela nga buyain na. Api nga man nga kasya ni Mama, Papa. Tinakpay pagbuyain ta TV no kwan. Takat kayat na nga isot agbibuya. Jakardam mo. Sa nabale. Tadamot TV ang dalulam. Ay, adda TV ang dalulan? Awamit edi, Papa. Gimatangag.
Nagpa-install iti flat screen nga TV, jay balay. Balay dalulam. Ay, yay! Kayat ko nga rod, Papa! Inta nga rod din, Papa! Angim kasano nga rod ni Mama, kaanon to nga umay? Diyan mo. Kaanutan to nga agsubli dito'y balay, Papa? Kwa. Diyak pa amo, anak ko. Kwa. Papa? Ha? Agsina kayo ka din kini Mama? Ha? Api amo mo di kita nga banagan. Amin, iso ti bagbaga dagiti kay ayam kong obing. Ha? Iso ka no ti bagbaga dagiti nanang da. Saan anak ko? Saan kayo nagsinsina kini Mama a Papa? Tsak kaya si may tulad ka dagiti daduma nga. Saan da nga kadkadwa ti Mama daw no Papa daw? Kayat ko, adda Papa ken Mama. Kayat mo ka dilat nga da ni Mamam? Uri no saan nakamat nga ikaskaso? Saan nakamat nga sa sikaswen? Uray pa'y Papa. Kayat ko latang adda Mama. Kayat adamat ni Lulam. Bagada pa'y nga, bagadan to pa'y nga bakit ti Mamang ko no ni Lola tinagbalin nga nanang ko. Di agsapol tati sa bali nga Mama. Ha? Bakamat no baut-bautin nakto dati baro nga Mamag Papa. Saan? Saan anak ko? Api kayat mo ka din nga isina ni Mama. So siguro nga intagyan yan na Lola. Tagsina kayon kini Mama. Panawa mo ni Mamang ko. At siguro sa bali nga babaeng Papa. Ha? Saan? Saan anak ko? Magbatik na dituin kini Mama. Apay, di mo ka di kayo ti sumurot kanyak? Ibam lata ni Lola dituin. Tapno dakadwa ni Mama, Papa. Ang imi ko, di na kan tumatla asikaswan ni Mamam. At nga maasikaso na ka ni Lolam. Kensyak, kanayon ka da di opisinang Papa. Ni Lolam. Abam lata dituin. Tapno adakad-kadwa ni Mama. Ape Papa, dan samit babae mon. Dan samit sa bali nga asawa mon. Ha? Awan anak ko. No adda asawam. Kagura ka Papa. Niya? Awan. Ape nga rot ngayon tayo da Lola. Kwa. Kastoy. Adda ngamin na panunot ko anak ko. Nga niya Papa. Saan ka di nga? Nga niya. April Fools no bigat. Saan ka di? April Fools? Uwan. Amom di dyan, di ba? Dati April Fools Day. Nga mabaling ka nga mang-prank, agangaw, ag-joke. Ay, win Papa! Amog data! April Fools! Win, kasi ti aramidan ta kini Mamam. Panawan ta. Ngem iprank talaeng. Ay, kayat ko data Papa! Iprank ta ni Mama! Win, April Fools nga rod. Ay, sige. Natiam mo ni Mama, pinanawan tan, ngagpaiso. Ngem April Fools lagayam. Kasang agpaiso anak ko, Miko. Angin sa tanto lagsubli, ditoy, into no umay natasukunan ni Mamam. Apay, Papa. Into no maamiris na, nga joke talang da ito. Ay, wait, kayat ko data, Papa. Iprank ta ni Mama nga rod. April Fools.
Inta nga raw din, Papa. Aling ilipas tapi ti mga na. Ay na, maragsa ka nak. Ta makitak madan kan makaduwak iti mabayag ti apo ka. Ay, Lola. Angim aguri ka, Lola. Anyab, apaw. Sigurado ka di nga mabayagak ditoy, Lola? Ay, Ti amo na ngamin. Kuna ngamin ni Papa. Ngamin, Papa. Ipraprang talaan ni Mama gaputa April Fools. anya, Ay, uwan na nang. sana kidayan. Ay, Papa. Ay, kwa. Nagtulag kami ngamin kini Miko. Nga gaputa April Fool's Day. Sinsinan panawam mi ni Mama na. Di ngamin, Miko. Wait, Papa. Ay, iprank milaeng ni Mama Lola. Into no may na kami sukunin. Agawid kami tumutin kini Papa Jibalay. Ay, kasta aya apaw. Wen, Lola. Ay, lakad na sayaat nga rin na napanunutan nyo dayta. Umay ka dito'y tapno no, mabayag nga, maiwanan ka, makadito'y man. Ay, Lola, ay, saan ka nga agtaray apaw, di ka makamatan. Pasensya kayo, Nanang. Bagaklatan nga, rabrabakin milaeng ni Mama na. Nga kas April Fools. April Fools Day, gaputa April Fools Day ta. Isulatan din pambarko. Kasla pa nagrik na anak at siyak ti dakas. Gaputa panawan mini nana. Aki imbagam ko mga nga imanugot isuna. Imanugot ni Cherry nga umay dito ni Miko ta saan na nga masangong aywanan. Iti pa nagsinayaw. Ang kasla ko lang perperjen ti imahin ni Mama na kingkwana. Baka adda nga makagura na, Nanang. Diyan ka mo no anya ti irasong ko itayin. Inrasong ko latan ti April Fools. Ay na. Akit. Lakit makaambu ka Kasanod to nga rodain. No saan na kayo nga umay sukunan. Talaga nga saanan, Nanang. Baka di napikiti umay sarungkaran ti ubing. Kasta nga talaga Ta isipod ide na ipasngay nan ni Miko. Kasla awan na pulos. Awan na pulos ti panang dunguna. Iti bukod na nga anak. Tinasisita, Nanang. Adda dito yan ni Miko. Kano kasanok nga ipaawat kin ko na. Nga saan laing nga joke da ito Kaspasit ti April Fools. Nga da ito pudpud no. Kano kasanon to nga maaklon na. Into no. Iyam-amo ko ni Brenda kin ko na. Ay na. Lakit. Makaamunditan Maawatan ng tumit siguro anak ko. Kas ninamnamak kasinyong saan nga pulos imimay ti asawak. Ngimbaya ti panaglabas ti aldaw, bulan, agingga nga timmawenen, dandanin tumawen sipud idi pinanawan mi ni Cherry. Papa? Oh, Miko. Kumusta ti panagadal mo? Okay mat Papa. Ngim ganahin nga kan-kantsawan dati kad classmate ko. Ha? Ibulbuli da ka? Kinder pa ilang. Adabulin. Wan Papa. Apay, ano ti magbagada? Bagada nga wan ti mamang ko. Kaano nga min nga umay ni Mama, Papa? Tandani man ti April Fools. Manula aldawan. Ha?
Ket, di ba? Ipra-prank tala ni mamam. Wen, nga sa tanto agawid, no umay natasukunin dito ibalay. Wen, papa, angim nagbayag maten. Tinatamala may sukunin ni mama. Agawid talatan, papa. Baka saan nga mo ni mama nga jujok la dito eh. Ha? Amo ni mamam dito, bakbakitanin. Amo na ti April Fools. Sa bagay. Ko. Malala. Ika kinilula mo. Dapat asikasuwek. Di mo pa ilang amin ilawlawag ka ni Miko Barok. Tipod no nga kasasaad yaw. Nagrigat nga ron ng ilawlawag na nanang. Nga maawatan na. Gagangailaan nga di na maawatan. Ang matlis, amo na tipudpud no nga mapaspasamak sa angkat nga kasta. Ad-adan to siguro nga maluksaw no maamuan na nga. Nga saan nga pudno timbagbakam. Mo problema anak pa nga ron kini Brenda. Taapay. Kaya't nangarudin nga agden na kami nanang. Tanalpas mo ti makatawin nga panakabalo na. Ay na. Saan kayo ngagden din na aging nga di maaklon ni Miko, ti aming? Amang angkat no kagura na ka. Dahil nga ron ti problema, nanang. Dahil ta April Fools ka nga April Fools. Imbagam lata ko mga amin tipod no idin ah. Diyak nga ron amo, no anya ti bagak idi nanang. Kaslay sakit na mo't ni nanang ni mama na. Ay. Alha, aha. Anya, Adda na panunot ko nanang. anya. Intong dumting ti April 1. Kaanya. Isangpet ko ni Brenda dito balay. Ay, salbag ka, loko-loko. Tilad na nga. Ay, baka ka to kagura na ka. Saan mama? Nanang? Anya. Mama kung kunampe kanya ko. Nanang. Ibagak to kingwana. Nga April Fools laing mo. Anya. Uwan. Mayat sa. Ay, loko tilad. Isangpet mo di dyan nga Brenda dito yung balay. Uwan nanang, tagdin na kami. Kagura na kanton ah. Di kagura na nga adda sa bali nga babae. Uwan yung ibagak nga April Fools laing. Nga i-level up mi ti panang prank mi kini mama na. Nga kunwari, adan kasukat na itibiyag ko. Kat adamot ten baro nga mama ni Miko. Anya? Ay maguri ka. Mayat na ta. Effective nga ta ti aramidek. Tapno sigurado ka. Tapno no, di ka agbigdot anak ko. Agpabalakad ka. Tabaring no, makaala ka iti balakad nga nasaya at saan ka nga kasta nga April Fools. Baka tinamnamain to manin ti anak mo kat ang angaw ti amay nga saan nga paypaysaw. May mayat no ipudno mon kani Miko, tipudpudno nga pasamak anak ko. Ha? Ay ko na niya. Agsurat ak manggayam. Di programa ni Kasin yung. Why? Ato tinalalaing nga para balakad nga viewers na. Uwan ngagpaiso, mayat deta na panunot yun, nanang. Agpaiso nga na panunot ko Kasin yung nga ibagak wino pagpambar ko manen ti April Fools. Kahit naminin ni Brenda ngagden na kami. Tapno mayasidig na kanon, tirik na na. Kahit mayasidig mo ni Miko, tirik na na, kenkwana. Ang imjak amo, no anyan to tiagbalin nga reaksyon ni Miko.
Taklinak nga ron ti programam kasinyong kasingasing ni Nanang taamangan no adda sa bali nga napinpintas nga wagas nga mabalin nga aramidek. Tapno ti kasta kat maawatan ken maaklon matlaeng ni Miko nga awan kami nga talagan ken ni Mama na nga saanton nga mapasamak nga da kami ket agsubli iti sidong na. No saan la kuma, no awan la kuma ni Miko kasinyong nabayag kuman nga agdenden na kami kini Brenda. Tangem siyempre, iti amin nga desisyon ken aramidek, panunotek ti panunotek met ti sitwasyon mi nga agama. Panunotek met ti pagsayaatan ti anak ko, ngem amok nga ti pagsayaatan na, ket maadaan isuna iti may kadwa nga inana nga mangiparik na kenkwana ti panang taripato, ti maysa nga ina. Pudnuman nga inana wenno saan, nagtaudan naman wenno saan. Ti importante, adda ti kabadangak nga mangpadakkel kenkwana, ken mangdungdung kenkwana. Dahil ti nga ron ti bakabuklan ti pakasaritaak, ken ti parikot ko kasin nga kayat ko nga pabalakadang kada kayo, sapi ko ma, tamatulungan dak. Ket agyamanak ti anos mo ken laing mo nga nang tedbiag dati ang pakasaritaak kasinyong agyamanak pay kadagiti makaited balakad. Ket sapi ko ma ket nakaited adal, liwliw ken pagsarmingan ti biag dati ang pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y ag problema pagayam mo, Milton.